رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، رسول جاء بكتاب كالشمس في ضحاها وبسنة كالقمر إذا تلاها، من تمسك بهما عاش في نور النهار إذا جلها، ومن أعرض عنهما ضل في ظلمات الليل إذا يغشاها، وعلى آله وأصحابه المجاهدين الصادقين المؤمنين المحتسبين الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. كوزي wakomori watukufu, kwezi wakomori mawatani ya maona haya nisijiri yo harmaiti, kwezi wa baba wajaje walezi wahenzi ya komori, kwezi tamaya yahe komori ya maulu abu mtosoni hentosa ya Kiislamu niyo assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ngamdo sabikinta ni samaha haina mrongozi wekao ngamjomba bana ndio sikitisha hena mzima harmani hakaya bise wasabiki banu wabenu wa etitri yahisha tsanganya bana kateja banu jereme kotsi litsehe kateja banu rejeri fanye sakara shari jabal rejeri sikitihe nesi mudau mtia ngamdu bisa suala hakaya fikiri bise uwinji harmani wa rumlo bana ushuhudia haumkomea ye independence ya Komori, lakini wazee wa hatu, lakini wajumba hatu ikao gungujo wa rehemu ya walaziba jema umkonsi watu waleo konsi hamade mikonsi ya vira ya mahamengo mitani ya vira leoni kahuja ridukuro wa tawaza roho za hao zende lori munde independence kajaka huja jari dhukuru wala waone independence rikahu jale wor jari dhukuru wala watawaza roho zende iliwa ke mfano insha Allah taala liwadunge eke pasade namna hiyo chakati tayari gaziri kekeli wazero wangu wadada wangu ngam amini ukaya ndazem samana hajomba yaone mwanahe na rongo njema na amini ukaya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yau ranza raha na nyimari saya yede mara boko sisi leo he imani raniki wayo ni fi Abdullah ya inosiza harmanio haraba ukana imma nasru wa imma shahada sitilo wa mando karifu rifiwani wanga sitilo wa mando karikito wafidia hensi ya hatu iwanzo kena Mungu ndo kana mo watukufu shanga msahaoni mrisaidie banga ranzao rife nanti kawe yeso misundo nionda nyi na minga amili ukaya ishatsoge sama jusamindu hata mjemani mjemsedi yefunsi Abdullah no wanayo wale lao he malezi ya uhanzayensi oka baada ya swali ya hafa karjaona mriari ni kamalezi ya ule ya kwanza enzi hizo rakaona hizo rakaishia bata mwaliko ni rakausoma mrambilo kanga la usome odoa parse posto sababu ni mwana mama udoa kibasema lolo wao hauzao ya kwa yale malezi rakausomesiwa rikausomesiwa ari tupe mabwinzi fundi hajara bokati chao abeke ngalongo Mwenyezi Mungu hawakala na ukalimani wa coordination ya funsi Abdullah ikawa itanganyika na mabaya mengi wakao mieshi ya kukulobana walikubali zembiore ndao ritanganye le kalima la hembana linu riwane mpaka rihundu daula ya hakaru sio ambani mambieni watukufu ranyi watukufu hatu wa politisia ranyi wanansi owa katika ujaja wa ukali tanganya mihono bazima rihimwadi ngoni mafunzi Abdullah kaukayanga mjuwao matipia
dunia rilio leo kaina ukirihe na mbia sojenda na litanganyiheri ureshora nzao ngo wakati la hajir hanyisembe wakomori watukufu ngasina mahamengo mitani ranguri rengema siwa ya hatu yo mane ngamshukurio kaya General Salima Jidukuru bani fundi wangu Fundi Abdullahi hatanganyona wahema siwayo mane amjo husibitisha General Salim kaya hatoa maware ngaska sinao si ukansila sinao si uhadisila sinao ya wema siwayo mane Fundi Abdullahi haya letrisi sisi ngariwani yao yensi ne mwanansi zabada abo sikariziji umuhimu ni wanansi yao tunibasauha amenge watukufu garomba Mwenyezi Mungu mrisaidie le palashio la Fundi Abdullahi ilo palashio la pratique chati palashio la huishia sina ujo ubenu wa eza jumabo shati jomba Mwenyezi Mungu haina mzima ndani ya johar mashulin ya jio ukaya Fundi Abdullahi zambiyori sendao ngaranzawa yetsiro honga manika ondo iliyo ye pla ai hisa abanga do harmo pla be watukufu ndatigo shanga ya maudu kai yende namna ila naam sijomba Mwenyezi Mungu ikakuti mongoni mwandu wafanywe pla be shaukia mongoni mwandu bekao ngwa sidi yao uundeze ajiri neze thawabu za kwa bikao waendelea mbio wakomori watukufu wahema siwayo mani rijaba nule warambe eri hunrinri harbama hamengo mitana yenga sinenri harbama hamengo mitana yenga ranza wendini yema hejao inde maana baukana gamdomu sami baka wana tuziona ngamjongu sami banga mbonogo nazishia shaka maabinuka ya kaunambia kajana barabu ukaya sizalwa harba wakati wa udu sharika na rapitali watukufu sizalwa wakati wa udu sharika na mwenje watukufu sizalwa wakati wa udu shatika na demokrasi ya somaka ustahilo kahasomo mbabaka ustahilo baye mbaba mtateka ustahilo baye mzaze est-ce que zergozole wona mtuko sparisalo 2025 tunduka ziti na lazima humrongowe na Mwenyezi Mungu amba ukana la yuhibbu Allahu al-jahra bisu'i illa man dhulim ya lazima huwe masitifundo nayo kashababi ikao siwasiliwa masiwani dena fanya hazi sababu unajofanya hazi dawa paka ukeni wani mambo fulani yo wahantende hazi bado kweli kwa takasina lonisho shado kai yele yatendi yensi hatu hanyisiwa ni kwa wangu ikawa tsilo watende yo harmaze rogo karmo jari fanya kasjanura micho tukufu mina kungumani wala wana zioni wa Komoro kaongwa shereo harmaze tika odo walio Senegal, Tunisia, Morocco, Egypte harmaze tika mi zalishaban Fundi Abdullahi kajalala kamuono imaudio hensi wakaanza kipu nationali kwa jarenga orahebo mwenjema wa mpira karatuwa onea shawa tsahaye ujoju wapa nyezerongo mtume haba ukana inna Allaha yuhibbu min ahadikum idha amila amalan an yutqina haina rongozi fanyishi hawo waruta heuzi jumu mnika bahezo alimulo nensi ya utsaha utujua noya ziranganye rendo zamba si wajewi si watovadabu kamsina maste ile jabu likawo nikiwa kwa tukufu warangalawe maharloniyo abane karongonde maha wallahi shi wajoka kanisa za madhali leo abenge watukufu ekari blanzari kensi ritansa uwe
riangalie rihumure uka emandara wasili harimabanu lewo hindi rongoda zerora ruizo deza sensi atonga Amerika ondo rilio domjihu biyo dami katsi dami hapo kwati jofa ishi bide khatari ya mambo loni wa kumura tukufu mbaba hangu ndaza hangu kama maslaha kama siwa na nami kabitayari ni wanife yaone maslaha ya hangu mimi ili mjoweshi ikalikubaliana ngajo avance shaka mtu sale kiruka mpakali msa yebwa minyao keno kiri simpaka alimsa na kama mdoji na tsoya bishidani sizongoze zedero ezo tuzo mafanya ama equipe nationale leo riju fakario soti pia rivao everi hatu ni maana za akili ule kuchokile unudi ndio ya mwana ya pili minde uloona si wakomori si wa hii tukabo uloona mapesa bala mimi nankili uloona mapesa bala mimi namsomo cheka tanzaranga lisara roho bonze mruka na mapesa shambu tambaga mrumili hajamu mrumilie mapesa yala kabudo jaya ya rumbi ya rudia jina saya chirika tulsensia tuisohenda bali kamjamba kalima wanu bokombe sika josho keso wengi hata zila parti politiki rikawa ziwa haya wera isai parti politiki zalugo pia etsorenga komoria jora zihudu ya kwa decision pa mwembra isai parti politiki de jokorenga ya decision amapala shio kwa karongo pa shio ya bafundiro kwa mizero ngopia pia ya nsinge johendaje na huku Tanzania hanyise hena mli afanye mbawi barundu jofanya hafanya nayo yode hali ndofundisha rahu Senegal ndofundisha watu nire nsimo na basija unaona senzeli bire abenge watu kufu yokandami haushilusha hangu abo msuni kama mbianende size besha mtu kende sanaisha mbele sawa shindesha hangu haungamina shirangamiza na hiyo si leo harme Qur'an Mwenyezi Mungu hajale sifa ya mwami demrudunga mandani ndio bandani hamba iblis hamba ana khairun minhu khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin ya Musa dada Mwenyezi Mungu mtuwar mazarhi mazahika min amra hamrahu hamlata lazima nsi hapo ila tiwa kwa ile hali imavamana watende nsi hapo ndio maana kwa mtani wakaufanya hina ndugu sama ndani rasuli banda wasuli watukufu ngani tayari lewa yinu rihanyise renga ujuo renga ya lazimu renga ya bidi yorimnike lewa tandraya kwa Tanzania fulani ende bawala timitandraya lewa wamba jini kwa Tanzania bawala timbajini yeti mkomori yabo tso hambaza mzuania malina ngazima wao no lewo ya ujuo hima hanzari zili harmanova madizo ya Qur'ani ndio yabo ya ujuo haraya bismillah natende ya rinde watukufu shakartita yarle wa yinu rajegi ngoni simabiani ro na mrisaidie baba na basaka dawarma plan B Yusufa ya bili Firauna de ayam haba alaysa li mulku misra wa hadhihi al-anharu tajri min tahti ali misile umiliki ya ni roma jinu yomu isaru danda watukufu nsibanuni msomeseni shaka sibanu reshelezi zani kaje Mwenyezi Mungu Arabia Yusufa yararu aindi utituhu ala ilmi indi ngamina ukajimu minde nasoma ngamjua ukomori iza mazahale hojwatu besema ka doktora nzima mbili leo ngasi na doktora jana kabasi la kitani ya elimu yenjeza wa ulabano ujinga ugo plus hasabu ili ile kalima hiyo ngami jao ekatsinda miya bobahi ngami jao ya muri azamba yakahangamiando karuna hazamba kagena mali yahi ndende Mwenyezi Mungu amba fakasafu nabii wa bidarihi watukumuru watukufu ziswazizo ndaru gizo harume komori nabo ya sababu yazo
amdo subutina medani wakomoni tokanyile makuba lukaya holiho wende ujuo wai balabe shwaka sana ukatuzijua shana sofanya bawe ndio unjua na tuwe fikra yote ndio yatakwezo tu kaka mjakubali abenge hajendera mabiani siri jari pratique Qur'an siri jari pratique Qur'an Mwenyezi Mungu naye fundi watu namo Mwenyezi Mungu yambariki bahari buwe macho harogo sinki boko rekauzi songo shioni chaka uselewa lewori jari zelewa kwa watukufu gastayari jibu masalamu ndo ruzisa gastayari ni mjoko hanza mruzi se gastayari fundinga yabo telefoni yangu over mbona uzise fundi nane kam ndungwambo fundi mwambo na hiyo mbona jeyambe ndasire sibasiti kajaba sinjua au karna hekeziwa no rimparani njamuone hizo rafanya nizo rifanyao na bora nzori waswi mbabanga wone haki hao abezinka zirendwa ndazinga wone haki hao abezinka zifanyiwa fundinga wone haki hao benono enzia tida ile nzia na ile relewane ndizo kudungana Henry yabo undespecte babo ti undespecte abenge watukufu na mkazomani nimwambie ukaya etamba yangi wana Mwenyezi Mungu na nyiwa komori ingangi tayari yetsira wengamani haukamtsi tayari le jawabu msinikeno leo le jawabu ngamlindo ekafundi hana para hana bukaya bali misa le jawabu lija hoka siparano wazaza hao mababa hao ni mazuki wao na wanashi wao. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mashaallah watukufu wakati huu awadena mnabekao rizamba arizona isaka nando jendo jinji ngo rando winji heza hatu nae rado karbisa Domini kaisimo ngujorkali arad ye avoka wahemba na inu metre larif ya jibanu ya renge fu kwezi okolo Assalamu alaikum. Nitayarisha orega mrongo sikadanje nishie injo tuwa izo za kulalimu nizambe kangi za haba au za kulalimu zifanyiwa ikanga uzofanya shatsiri wala vole dokawaini nurujwa babangu na somo hilo ya ujwa mangulo mwale ya shemeza namfikiro kaze longo za mbeki ya hapa emambe kumitsano ya vira ngarizie shiu au kakadde do kabunti pombueshi faransa wakati luno unu nganzo vema kimduka tina rohenda nanu waluko muri uwenji wa hao wajao harmansi hamadaini zetabu wazionao walumo nziani walumo barini walumo limani walu harmansi kao kwa swele weze lupa shauri mzima bai wawasili mtijua donc pour hambe zetabu rizienshiu ya omu mtu watato di soulage chez zetabu ngazienshiu si lobonze nanu walunzi yani wanzoja bangarie nanu walungu tiju wajonza warohi tiju ususwa ndo shababi wa komori haukai kanga wandu kume waro hao yabo infukare wako jati zi mahamengo mini almo wandu kume haukai yatabati shababi ulokomori utoju wa emaubiahe namna ijoka ukaya ya tsuparo tiondu zahe walohunu wade waro ka endahibe fanyeza ufanya hata utina bierungu wa mwanzo ni wasiliho ikangizo za ukanibiro barini ikangizo za ukandwali wabanganyile ikangizo za ukayana ngamie amjwangamie shambi wasiliho mliyo harmo isabu ya wanao kume yawe fukare izo ndizo waloni ni hao kamkaja shida honda rungo shawiri ya rungo sojuri mani kamtuhana
izo mimi nezibajaidia ngamishaidi wa hasu iza kaula ni mwaba sahihi wavungula plan A yiromilwa itilwa nziani wangwala uza rimguzua shaka jako zaraha yani rimguzua watu habazini habuzuha ndogo sharaha kajala bahe plan B itilwa nziani naritenziani plan B ikanga vuma architecte ndatsa hoba naliyo rambie namna plan B ina kwa limo itilwa nziani bakabati mruko ufanya msafara au jojo handa dolani ikakajata hawa ushawiruka evane dolaini emahari nazukia sinuri ejo kwa urasalamu da mweja evane mrushinda mweja wajumba himro msheo namna baika mtababa ni milioni plan B marabi namna hayo anazijua hizo kwa nini hayo abana basasi za bwana usinga mniona namna ndio ile mshawanga bingu ile kama mina wajuhu wai ya wale suala wasalujua wajuha kwa wazalwa ni wajeni ma Portugais na wapia watosagiru kama ndio kumuri ya mdu kwa subuti ngombe kwa kweli wa kumuri na menti wako wanabasakitiza ukadu hamba birozi mingi shangizo za ukaya wajue haino wakati mradi wangu tasimu wangalie taarifa ya habari za kumuri mtu njawali wangu haino sikuwa hasha au kaka wati usikuwa hasha wabirao ndongo kumuri mrajiliwa irohonge tungo bili haino sikuwa hasha bali uo watrasimu na kwa jamani siwonu wangu waka biseba na hula biti salam awala presidence waka harumwa biro yabo haini mbu yabo hasoma haini mbu yabo lina zina haini mbu yabo hakuhamji haini mbu yabo ina sheo chiwahunuwa hansormala tabu bali wabula mwango wala mwango wula haini mbu wajua wakausalimu mwana waza wakausalimu mfaume mkomoni yani ngazamba au shaindi za sabuzi wanao kwamba ukaza ile ule president mwanani nizo sizingariza baonga sama unamtuma upande wangu sema hamira ruhunda mine ndaza mba mwambe sema la kaushire uhuru hapo kunu Paris izo rizamba olizamba wanako unakola ufuzi mojeri kuzindu zamba wana basa amumlavione kakajarengeze n'ubuzima namna hazo mwahane yarobo mukelimu ejo munda bantu le même discours donc ils ont la kanzana de mojona lukaya zenti hamade komos zilobonde zashi Afrika ususwai kwa tulinda wangu wajua kumbowe zenti za hao haini wandu wasungota hadalao wajitaishia dalao no wali walunwo alafu leo tijeri leo kayanga wangu wajuka uja waritole azali na ine mwanahe na belu na msaidie na msweda wavi sisi wakomori sinde do watoa tijeri wabekaye wakomori sikari jua taizoranza o wakomoro walemevu wakomori unarabo nizopia sina rabo shasina sauzi ezalibakia yabakiwa wakomori no nzima bali wahunde wangu waju wakomori waju waminuka ngo tayari ukezero hoza hao ziroi no wakomori nti hapo wakomori wadidao wakema watwania izo ndizo wakomori wadidao bali wakati waju na waju warangua waju lola la fikira nzima nao bali waju rishangaza hanjela zinuzifanywa komori leo za ukajaze bei ze taxes douanières nana taxes za sayazi hezi wao ibanu zinunga hezi wao rojo azalia jafanya nguri kungali joka ekanga buntu vetinti fanywa komori ekanga bolikoli ziunda komori ekanga bo l'hôpital zifanywa o mijini harume bavu yobe tu ofanya ni jaha tuna bavu ya hapo ekanga bolikoli ziunda o mijini ngatsuo undwa ne miji ne diaspora hususan de diaspora shekeze taxizo leo zijazi hizi
ujuko zunda faida dai nini mwana warenga usitakisa hani wajamrumiliani wamrendenizi watu hii donc mimi amambo pando wa hambi ike plan B ifanywa mtakubali mtaoba ndio mnipare bandu jeni mwangalie ndio tukadana na beke plan B mimi ngami tayari wa hayo ikazi jaza ukaya plan B mwaitwalia ngetuka efikasi yani kumbo wensi ya hatura nurawa shoga binju hama ukaya azali ebabiona mkene toma ahisa hafufulwa ndo mahala ni pia bahaili jofanya komori wala wandu yabokange karibu nao ndo handani wajuri ndo mbeka rikaulina mbeke kwa manazahawi sisi na rengeza hatuna marhaba menji maître makalma wekao do wayawni sawan watukufu karna jibu maître ukamba ke plombe ifanyiwa na mbambie sema mjomo sisanyi nitengwe watukufu eka nimaranya nimisa initiative ama dazino eka rivoso ni hono watukufu ikangaritsa hao wajizi wakisharia watashianzi au bira mbaningwa also ni hono letra choiva ikangaritsa hao wajizi wambana ngoso ni hono generali ngeba ikangaritsa hao mateknisien ujuzi utartibisha na uswarifu amadena na bekao na sabiki na zone savano president Sedabas Ngeba ikanga tsarao wazee mawatwania amini ya ukana njorenga mfano wa mzee watu papa Fuad mwana wa banu na mzee watu mzee Tonto Musa wekao warengeka riranzi masai hata wasilibanu ya amini ya ukana ngoba mzee ngoba watata hatu dena mnayo yabonge amini kabukatsilinda walo ekatsinda wao wekao nganyibanu watukufu ritsilinde walo hundwa jina waje waripangie eplambe ngarjonana insha Allah rire bismillah hasonti pia shartilinde wandu jina watukufu kwezi bonge wakati wenu hamande namna vikao rasabiki razoni sikana makungumanyu menji yarenge fungubanu manama ndalimsa hazone sokane masiwa yomane ngayobanu okana rais wa parti sulu manyasi zirari ngebanu nae harumwe manyasi dima ya mwakili haruma eletengwe lino manyasi zirari wa parti sulu maeleso la maore ngebanu fukada sinae haruma ezihazizi wajau shababi mkombozi ngebanu nanzido masiwani wakiliwa ni Abdallah Abdhasani nana si soti perle hunaka ngasine hamu ya kombozi ya hatu yawo si washababi wakombozi kwezi watukufu wenge wakati unu ngardopara nzima ndoni mandu wekao wende swambio karobwe ho masiwani asibabu lezimbwana zinu amjozamba katika shahidi minae simonesa umsiruno maleni mdakubira wakati wa hende zembio amjopara mwana mshohatu Sania Asumani ya jevanu ya renge kalima hao wakili unabeja wikao wanese zekitali za hao sinima ushangirizi nishairumbi shamzaze mwenzairumbi ya wanika ijaza yoka wende wa wakili wa Komori haruma omasiwani wafanya zobekao do wachaliwa na singari zishukiriao Sania tafamba. Salam alaikum à tous. Tout d'abord, merci pour l'invitation. Vraiment, c'est formidable d'être là aujourd'hui parce que je vois qu'il y a du monde. Et pour moi, en ce qui me concerne,
Le plus important, c'est que vous soyez là et qu'on soit unis. Donc, ma devise, c'est l'union fait la force. Si on est ensemble, on va réussir à faire notre projet, notre objectif. Et quel est notre objectif? C'est tous le même, on a tous le même objectif aujourd'hui, c'est de faire partir Azali Assoumani du pouvoir. Et pour cela, on doit être organisé. On doit vraiment être organisé ensemble, faire des choses ensemble. Et on peut le faire. Il faut avoir la confiance. Aujourd'hui, ce que j'ai remarqué depuis que je suis dans le combat, depuis 2021, on est parti aux Comores, où on a vu le peuple qui était avec nous, qu'ils ont travaillé avec nous, qu'ils ont fait plein de choses. Je vois que ça a diminué. Il y a beaucoup maintenant, quand je les revois, ah non, c'est du n'importe quoi. On se moque de nous-mêmes. Moi, on se moque même de moi, de mon combat. Mais j'en ai rien à faire. Je continue sur mon combat parce que je suis certaine qu'Allah il est avec nous. Il est avec nous. Mais on doit changer. Et comment on doit changer? Alhamdulillah, Fouji est là. Il va nous expliquer comment on va changer grâce à lui parce que c'est l'islam. C'est l'islam le plus important. C'est pas l'ambiance et tout ça, c'est l'islam. Donc, grâce à Fouji, il y aura du changement. Donc, moi, je vous demande tous de réfléchir comment on peut travailler ensemble. Et comment on peut travailler ensemble? Stop l'hypocrisie, stop la corruption, stop le mensonge, stop les traîtres. Parce qu'il y a certaines personnes qui étaient avec nous dans le combat et ils sont partis de l'autre côté. Parce qu'il y a eu la corruption, ils ont eu tout ce qu'ils voulaient, ils veulent l'argent et tout. Nous, on n'est pas là pour ça. Nous, on est là pour le peuple, pour que notre pays se développe. Je sais que notre pays peut être développé. Il y a beaucoup de choses à faire aux Comores. Vraiment beaucoup de choses. On a du manque d'électricité. En vrai, il n'y a pas de manque d'électricité. C'est fait exprès pour nous défavoriser, pour dire que le Comore, c'est un pays le plus pauvre. Mais on n'est pas pauvre. Puisque tous les jours, on peut faire des machoulis. Il peut en avoir au moins 10 en une seule journée. Donc, s'il vous plaît, travaillons ensemble. Faisons ensemble. Prenons des rendez-vous. Venez dans notre groupe ou dans d'autres groupes. Vraiment, travaillons ensemble. Plus on va travailler ensemble et plus on va faire des choses. Stop les blabla, blablabla, les réunions. Non, stop les blabla. Maintenant, aujourd'hui, c'est l'action. C'est l'action. Et l'action, c'est que on doit tous repartir aux Comores et faire partir le monsieur là et sa famille. On dit allez, dehors. Vous n'êtes pas la bienvenue. Le peuple ne veut plus. Ça y est, c'est fini. Vous êtes là en train de leur donner de l'argent, mais l'argent, ça fait quoi? Quand on meurt, quand ils nous tuent, notre argent qu'ils nous a donné, ça nous fait quoi? Rien. On ne part pas avec l'argent. Donc aujourd'hui, c'est le moment d'être ensemble, d'être unis et de faire des choses ensemble. Je vais vous raconter une histoire. Il y a 2 semaines, j'étais invitée avec un peuple qui s'appelle les Sahraouis. J'ai vu une vidéo qui m'a fait pleurer parce que je voyais la souffrance qu'ils ont. Ils étaient là en train de faire des manifestations et c'était surtout les femmes. Les femmes qui manifestaient, les coups qu'ils recevaient par des hommes qui n'étaient pas d'accord parce qu'eux, ils veulent leur indépendance, ils veulent que leur peuple soit libre. Ils ont reçu des coups quand je voyais les traces et tout, elles montraient leurs traces, elles racontaient leur histoire et tout. J'ai eu les larmes. Et je pense même à mon pays que si on continue comme ça, ça va se passer. Donc, il faut que vraiment on travaille ensemble, qu'on soit vraiment unis, s'il vous plaît. C'est vraiment important aujourd'hui. Stop, tout ce qui se passe aujourd'hui, ça doit être le changement. Et le changement, c'est aujourd'hui et maintenant. Merci beaucoup. Merci, marhaba mench. Wakati wenu watukufu. Aminu kana haidi mzimanda silovano jutamani ya renge ya tabaruk shaholi hodele joto no wakati gartok shashiza kabisa les interventions maksada muhimu luka rionane riamiliane sonti pia rikubaliana ukana wakati uja ya ukana ngasina ze resources za stahiki za ushinda riwasilishe bwana yino wanyenge lazimo ritanganye ye masa kwezi watukufu. Wenge mjo wakati
mjokaribisa mzima miongoni mwa wanyasi wekao wachitolea hemba na inu sha mjumabo wardi wakaza kiemba yasa ya bashikwa soti pia riro sho wardi wa ikaza yasa ya mzima miongoni mwa lezami dosambi wekao waorganize usiku wale hunu na manjopara manyasi Ziegler yache yarenge kalima banu autubi hale zina lahe lezami dosambi aukana miongoni mwa wekao watulimi hao nezinu na bekari vungu wa sambi yo symbol ya upungua maprisonnier politiki hao ntipia shabaka vungu wa sambi mwili wache manyasi Ziegler karibu renge kalima kashkwa haufubi kuhusu masuala yenu tafadhali. شكرا بارك الله عليك شكرا مبين ما تكفروا ويزنغنا مشروع أم حفظين أم تكوزين أم جالين موك مengoni mwa warma wa sulhif na rahimba giyareni rangiwe moni na intebeane insha Allah kayaka na abudu leo mihimi bana nord evani bimtabida himi banu de secrétaire général ya votewa hawinji ni komor kamil haukanga mjabadi komor shati de parti jua manama ustad Muhammad Baruf ya lawa harmalo jiji na msanga jua imani waidi ya kabidi ya presente wanu leo shati ndani manama ansi coordinateur wa hatu mtukufu grand technicien fondateur wa parti jua Ali Mohamed waidi ya kabidi ya hime wanu leo ya rungoze de toifa shati ndani abunga muaminu kaino heshima ya Ali Mohamed ino heshima ya secrétaire général wa hatu wanyumeni ya votewa bashkenga mjole bungulanjia wa harumo mjua pari latilo ni wangu baadhi wanzori tambazize parti ya hatu shangar mombo yu karisari watungu wa jansohole erwaraho pupeni kwezi watukufu na mtausamea bana General Salam na shukuru zijitalizao jaliko ni uhanzarangu hale wazijuona ndondo enamna hangu nawe hangu komor enamna na kahonti na kaurambaya hata tamiliona hima nenda wapeki wazijue eshuri yangu nawe ya honti na zinji za wenjeza tena kwezi nana bana wazir manseministri nguchuo mbunga norabungana daminao shaloti undana na sharafa tijitawa tambanga mwanzo nibaki oharuma odora mambutu tuyu na ndechua zukrangu saide larifu rikanti la tabu mzima daminao hopinu wae elera ya kama parti wahe ya richa komor simsaha rikewazima hanikubali sindongo zinchi Daronya bali ya chama la maindikape la Komor ya mbao group shiwe miongoni mwa wangu ramtengelea Seydou ukangamanzo shama indikape shikesi lazima ndio nao rurumu lazima shatsiruni tselo kana ya parti ya mbuchu nino yemichwe Mwenyezi Mungu shatsinami na nyowa Komor ekanyo kubali njama marego shade kanyo kubali shekanye kan kubali alhamdulillah samina wa atana kwa mtukufu Ustadh Said Abdullah gani shukurio dole mwana ma Ustadh Alimsa hizo juhudi na mikaja ngamina takriban 3 jours peut-être de manipara mantia harmale tengolino wangu na chitoa pitia na ranti za hangu na mbangani mdungoni likilazima halona leo kanywa ngambani ngamjue namna hanyu ngamjue zitaratibu za hanyu nezinkulio za hanyu dimana namba usiku wa leo ngamjohibu ekahurudimbo jeu nirambaye bonsi ya madena mnana kaurambaya rekahudali ya breku shala dhima lidunge Ustadh Said Abdullah na Ustadh Alimsa hashila sharafa
utawao ngamshijua kwenda mnahao sisikitia ka mwanamsha wangu utantimizi mwanamsha wangu Samia hazitekeleza ranuno hamba na rirenso wasonji na rirenso timbulana ranuso ntipia wallahi atawallah ngamtimiza ranuno ni mwabenukana ekanga rumbu ya tendia mbana yinu na mwende mwangalie tarahu ndio hakimu minde mrua mwende na tendeza mbana yinu na rongoa haramazinza za YouTube rango en 2015-2016 namba inna lillahi yansinga mwa singalani na mwende mwamwe YouTube mwangalie metre la rufu suwa yavo likarma la sami hamshangama metre la rufu namba kao zigleri kutsuria na ruhundindayo Komori samba mojo mfu hakatika Komori zivaraula wanakabonti na kaurandala ala haa walo Komori hena mbunguni paro tonto yamu gamu amini nesonadunga gamu amini neziana tenga wabeta minukazu kwango larifu nizaka unambia kajaka unterorizo nono hakauneleza ukana shongahu bamba basi tukubali kashonga shini bamba wallah nganitayar mefundisa Abdullah nganitayar mefunda Musa haina rahamu mjomba nyende nganitayar wewe wangu ngamjokala zina nani rekomboe na taifa la Komoro Owenji haman ngamwari hadaya wenda Komoro hana siku na mwamba wa kandasi Owenji haman ngamwachua pia simabia funda bila choya tumaitiza message sambanga mjo yaro shekaya Firauna na Ibulisa ngo yaro abo banawasi kanaujo akoti mwene mimi banawasi Fumese Biblia kajamjiba tanaleo paska haidera tuna kanzani mandi arungo tsani ticha na mratima nani hamusungani shukurani ya Allah ngarimia rohanza hojala wa aiza yefeti ya wahani rikehar mafraha rikehar maheri haukazini pia lewe karja janza rikehadinu sharjanza kengar maheri ninu alimu hokaindika Komori ya vitu haruma kwa shakasha hata njuani hata maore ya jefanansa iyo lahana na hapo jusi mwono hapara Samia Suluhu Hassan hapara ne president Tanzania hapara na kada wakada hajawamba ndamo kangena lepita ni refera yepuru kwa mwana lepita ni refera mzata hangu ya fia Dar es Salaam emana msho hangu ya fia mishini ya jajanazani amwambioni kalima zima tutut na misuke mana nadima katika mpele ndungo waku shanga ndungo kalima zima mchini ya mbaba wangu sinimepanga mhundu wanalelesheha simapanga ya diaspora ya sinimapanga na mzambo za media pia wajua wakotize haina usiku mwafanyao majlis harumalokali ya hao yazuki wao ya kaungufaransa hapa juzi yenda Komoro na Ismaila Ali wauruka nise majilisi yao haina dimashi wende wa hela pitali ela pitaliwe icheki wa presse nganzo itamiwa ni waziri fulani bahari ngwanzaro harumezi ngwanzo itami ngaro anoriki yetsini yalandisa katojo siku yanisiwa katujo siku jokanisa shangwanzo la pitali itamiwa bangu wemerevu kangwanzo atole banzonga chini Wasikwatu simona mwansipia enotability ya nsini mapanga Nurushababi waziri wando nsini mapanga juzi hende hawa prese ukatutsu tela pita mnetamila na ho kana kawani kaitanda kana kawani kambilansi kana kawani kariye shagan zonisi wassalamu alaikum wa jazakumullahu khairan nizimina zelensi hati hoku kandarenza wa jazakumullahu khairan shukran marhaba menji manyasi zifler wakati uno ngarwa studio haruma omwiso wahe barnamaj ya hatu wenge raha rejakar bisa fundwat Sayyid Abdullah Sayyid Hassan jarengeli kalima lahahe na utowa idua wikao zone saban kala si haruma usida ya wala simari riwombe dua Gamjo mkarbisa fundi Sayyid Abdullah Sayyid Hassan ya jemanu haurebeti zio sashino wekao
na shirejimeo imahoza wikao de arena wanti hatu ranzi 2016 ishoshinu ujoshiremete ha wandu wikao ngarjo wavumbu wabano wandu wikao wadungana wanae haruma mbanainu wahimi au mtina courage au mtina bana wenge ngutokaribu banu yaje yaremete izio zinu wikao karno shinda rivuwa ndo wikao wote pia wafanao wanao zembana zinu sha ino ishara ya chonesa kana richohanza wakane zenjema zinu zejitihadi zinu na zidoliva hasatan osonima ozewa hatu wenge wakati amjopara mzewa hatu Muhammad Ibrahim Papa Fuad wikao hanguha ranzi Marseille zembana zinu yo miongoni mwa wikao wajushiria wadungwe fikra fundi Said Abdullah kianziane hemu vuma citoyen inu haifanye ze déplacement ranzi Marseille Arles henda harma michimbadi na bali yore ngafungu wakati wekao isu hayahe imruhusu wenge a titre symbolique gardons parabanu leo jeri mremete eshioshino nzo hatu Papa Fuad karibu uno sen. Naam, marhaba binti mzee wa. Naam. Wakati unu gardo utoa wajau eshio shaunika mzee wa hatu wekao kaulazimu kerungana harmo msafaraun sheshi ha keja mruhusu na mbaya hatu mbaye wafanu wekao rikaba jina hote pale ujinogojini hata wakati rakauroha na duto wa eshio shahae kozi fundi mutum takabindichasho wakati wasili Marseille inshallah. Wakati unu garjoto wachao shio shamzima miongoni wanawekao amushawiri wa wafundi zengayo zahe rikandani anzia juste ngao yende yemtatufu wahazo hola harmazi déplacement ya dhamini obadia fundi henda hani wanawekao de yende hafikira na hamvu na hezema lizahe na ile gari la hahe na ile manyasi Said Abdallah wikao wakati uno hajuru na msafara siku leo ndao maswali de maana kushinda ngafuvana sasa jana masimu nikasi na yao finalize barnamaji usiku wale uno fundi mjomremetesho wakati wetu wasili inshallah. Ngasina nzewa hatua chao ngoni wikao wadungu zengao zinu na zido madoni hazo hatana raha nzewa hatu mzee Musa Zubeir wikao afanye déplacement wa Jawaranti Nasser hatari hata wasidirunu anasema wa masihu wasidirunu leo tunge zinu juhudi wikao lazima zishukuriwa watukufu. Ngasina wajau mzee wahatu zukiwa Papa Sitina Sabah wikao ranzila hiyo mjini Arles wimzima miongoni mwa wikao wajitolea haukana ika ha nikeruhsa ebumshahe yake harumai marengo yani yake tumahende zembio zinu aukawele mala ni wikao fundi harumai mwangu handani harumai mjiwa wa Arles wenge dirani sinae aukana wakati mzima roha nzima ingela zingarwana au ya zingare hazi yule mana wikao madam nafisa wikao ni mwana haku shawa jawu ndumahe zuka sinae harumai upepare izedogo zinu. Nasina wajau wanduwa siasa wikao uchibu haku miparo ya fundi wikao nardo para nusu baambia hao uban karoshina ro pare onti pia desengardo para wa wikao
ngoho masiwani nobo washio parawo watuko shinda waja warumu wandu wakati para wao wake marepresenta wandu wa siasa wikao ujibu emiparo ino na ngato upara ngato para manyasi Ibrahimo Madi ya jibano haurenge shishino aismu sha Yusufu Muhammad Bana tafadhali manyasi Ibrahimo Madi. Marhaba. Gartopara wajau watu Said Yusuf yanguha ranzi ihonion au jabanu ya represente Maître Mahmoud. Wajau Gartopara Zawatu wikao madena mna zone salam yamengoni mwa wikao weneze jitihadi zinu au kana ndumshahe nyumona haimban wikao udolendao nyumona haimban wikao mvua na ile jua na liwale harmonize mbili zinu za bwana ino na de mruma de zawahatu Kasimo mshangama mrumewa mama Jacqueline papa Jacqueline mjaban kama mama Jacqueline kushindana hiyo zino yale mwana wikao ndio hapo ajingara iza saya de mama Jacqueline ya roho ya ndio mama Jacqueline bachao marhaba mimi ngato para wachao dazahatu tuma mkubwa ranzi leo arle wikao ishioshinu wachao ngashito umashili zinafasi zahe zikazi mruhusu wekebansi nae cha haini reunion technique haini preparation yore kafuhu lejane misada ya fikra ya mali ilimana wikao ngado parabangu ishioshinu ngashito umashili henzia he manyasi tahir wikao wende wikao harirudia eni wangu Habia kuseda bila kane bana yenu kena ukitolakisha Marseille na Paris na Lyon bani shanga unichiniwa jina aba na richandi so hatu na mjere dera nise arle marhaba menji manyasi tohi Nasina wazaza hatu watukufu wajaze wenzairobi vikao karmal shindarambe izembieza hao ilichindwela hao hatibabu doba na yino wenge gardo upara bantu ya hao wachibanu waje warenge ishio shinu ngatopara zaitun ngatopara mama kadri ngatopara makamarafa ngatopara dofuata au pia na wanyanyao wajibanu warenge ishio shinu hazina la mzazi mwenza irumbi marhaba mchi marhaba mchi marhaba mchi ngatopara wachau toshio shin marhaba mchi ngatuto wachau ishio shin haruma izewatu miongoni mwa watu pekao ujushie zeno wazinu wo watatu harumeni ndio hao shenumeze bana zinu na kaja shida ringa banu usiku wa leo fuvuno siku wa leo sha mtoto wa shahidi hata janabo masihu siona nami naye yili hautanga zifikira zahi nizungu zahi nizimaliza harumeni june ya leo ino yikalala ikasi naye wazima na mtoto watu Benali nanzi laiho Marseille ishioshino fundi ngudo mwashisha wenge watukufu wawenji wangu wastahiki wawasiliwa ni eziozini wanawekao maduta sama wanawekao katajaliwa arawa kumbuwa vanu zio tazini wanu mazowa shidi hautuma wakati na nyonji wanu mastahiki nyonji pia mstahiki sha msembol sukanza ronese ridiwazi
bila shaka rijua za wangu kungenga tutsaha samaha obikao ligwaza simakusu shade dejoto habo ligio jinji wa watukufu wenge esheshina madena mna wikao rizamba shimisho wikao shirezume au kumi zitabu wikao ziremao ekomor manamkomor majarima wikao liajiriwa haruma ekomor ranzi wakati wa 2016 wasili omuda uno watukufu wenge optimis barnamaj ya hatu ya ho usiku wa leo samahani kumuramba sauna kana ujuaza maximum lahani banka certainement duaza wench kwa military wapare wanu wenge na dopara zikwat alimabet wakao ango hawachao ranzima sei yule ningu ya fundi harma izibana jino hani bango kao relao lazima ya tele ya kazungu wahe ngefundi yako ndonge hodigoni marhaba menji kwa wajau natoka Agnas Alimamet ranzi dawo dijo ambaye plasma ranzi dawo dijo wanaona miongoni mwa wikao wa aidi wasinao bunge fikra zinu ukana plasma rakazi fanya bol mumono plasma ya hunu mumono plasma ya dijo mumono yula wikao aidi fikra mbuzinio bu marhaba mingi shukran wakati huu watukufu ribakishiwa na nukta mbili basi masarma mahoza ya huru wa hatu shake na uzia litiheze le jimbo la taifa la hatu oka uhuru huo uko nyuma shema na rilao na boronoma ngori bomo hao abora mbokana karma uhuru karma utwana wa mzungu rete rewe harma utwana wa fami hoge kenozia ri si jeneshe lilo shahatu kenozia ritiheze le jimbo la taifa la hatu reonese yaukana richibiwa uhurunu bwarengwa asinga rombaungu rendembie rihifadhi uhurunu utsiri ngomohe yedimana wikao ngardoheza jimbo la taifa la hatu na si ngardobuwa picha stadi la wikao na mdiona wanu la balo wakati rakauja wanu iti balo kanziro bala kastanza zionehe sha ikautsaha aussi à titre symbolique wakati ni dukobu la wanu na lile picha wikao mto karibisa le secrétaire général wa parti joa ikange van de isaha haudhuriha na kabisa ili wanu wache wabuwe ile picha hiyo manyasi zifler manyasi ali Mohamed mto hija mtasaidia kujisaidi wabuwe ile picha hilo yabo riheze le jimbo la taifa ile picha na dum la toze pes do dema mtasaidia kwa utashe ah d'accord et kadavo era que déjà ya esto il ya que dale enam towengo yori wani wenge watukufu je zoi mtoja yalifungulie ile picha lila
ahadisa ile jimbo la taifa kwezi ronesa mwambiani okana na mdugu ile picha kwezi SG wa hii parti tour ni vice president ya Biobano wenge dindele picha la sambi ronesa kai ni symbole ya oppression wekao ni dictature iliyo Komoro okana maha minane ya dhulumiwa harma maisha yahe ngatwao mahakama iliyo Komoro ke jambo kana mrukaji hukumla kijambo kake jastahiki rais ya hukumla chengela zimombe ya hukumla mahakama ya za kweli nongardoka katina mahakama ya kihaki harma enzi hatu wenge harendeha symbol ya uhusu dictature ilo Komoro le pijalo ngala representao ema prisonnier politique wonti pia walio Komoro nana ema exilé politiki wonti pia walio bonze wakati uno na bunge le jimbo la taifa kwezi watukufu Ah, c'est pas grave. marhaba binji watukufu sarumaya kalawa jiwasa wenge ama zikasabiki zonesikabano umudriwa mzee watu president ya de Marseille mzee militaire shabala wajau watu president Sedabas azone sawan okana mjorenga uruma wahi wenge bardo nkarbisa watu president wahe murwa dhamana harumai comrade yache yarenge shio shamze watu mzee militaire wakati uno gardo kabisa Assalamu alaikum. Kwezi watukufu wa mahaba ya nchi wa Murwa wenza hikma ya leona maudu zahabwa zisangwa pia anamtekelezo uruma wa hele manama mtukufu mzee militaire yaka hafiwa kwa juzi mshela jana nge atauka mjeni mnogole hushukuria yandalilo wapanga zendogo zime
yauka watabia wafanya warivu warimali wariaki ushilewa jefsanganye bandi sasa kwa izabiri no shukuri ya mwesheria ukanga umawatania yauka uko na diploma uko na misomo tayela shadoko wahane mahada ya ones yakaleo ndio makaza mjamii atukuzeva enge yaborona weshio shino mimi nitonesheni za ndogozima wakati no kamwe inesheni za kwa le 1er juillet wana hatu watu wakofanya les examens za 6e na watu fanya 6e watu hura ngabo toto hunda toto jua ego to kubira henda nda haukaka bati formation professionnelle au zia za sana isabidi ngabo wasoma ngabo wafanya examen bani sisi hadisio wafanya we back na si watu ngarawe ni danzilinu watoka hura wao washashi niyo kwa tina nzia zintiangizo fugi ya ushida wanze wa continue misomo ona wazipo bashele leo tena izararunga watoka ufanye breve le 19 juillet ti halebani wao kama uwe kwa tina nzia za saya zo ushida wa hure bahati ya bili wakejua kaivi na wao ndio wazipo bashele bonti ege mtokazani shele ukamba kuza msomo auza shio ya kuzi msuze ndo kwa hiyo ege masomo kanisha juste kwa uzima ngamba no huma rarume mwananya si general Salim amjoltekeleza na hadithi mtiti akaga mjohari leo wakati wa Greece antique wakati wa hale waka general ya balia walu wankoni wapashia jahazi jana alafu wasihi wenda warengeisiwa razia wabalia izi jahazi jana wenda harweshesiwa wasiho msangani wala general awambia ngarilo rengeshesiwa shida shara rengeshesiwa shida ngaritomro izi jahazi zatu zila pia wawala mbaka anje yabo ekarita izi jahazi mdo zila pia yabo kasina morejei abaka shabaka kasina zorejei. Wassalamu alaikum. Watukufu zone sababu kananga sina jani mabea yonti pia basina wakizimbe wonti pia bana nzeda pia ndio bana nge kabla sijatarika Fatiha kwezi na kalima lahae atoka kabisa zawahafi mzee Ashraf waziri zamani mzima miongoni mwa banda za Mbanazimu wajirani yarenge ishio shahahe hazina laho wandwa siasa warenga fungu ranu sibahi yarenge kalima hau shukuria litengwe wajo tena onesa zahe hau fubi kabisa maraba benji mzee wahabi tafadhali. Assalamu alaikum. Watukufu masiwa mahudhuri ya wanu haporale mwana ni asifu ni watu za bilad ngari shani marhaba hokani apora sohuja waje la poramde ya kunuga dele tegwelinu ne mahadisi kando ya fanywa yani katoma ya lelo na ya maudi garumbauka ya plambe ya mulawan inshallah ikewe ya kweli ngabantu efikiriwa ikeka fikiriwa babantu bisiwayo
ikajuziwa wanu wajuziwa kwa izingare sangela zikorje muda van kwezi bedlarifu na niwana masasa lobanu nani wana hak loban sonzi na rube Mwenyezi Mungu inshallah haina mli akilizo rohoni rezi bana za wana pia 2026 ndio yasma yenye fani armezi hapa kama haina mwanadamu ulohar maze bana zini nganzo kanao miadiba zirosheze bana hivi nezunga mdaze haraka 2026 na swali ili riwa hukumu hamketi yatu wenege mateka wayagamiza wasizini ingia bunga shukuru yao na mesha marhaba na haba ukaya inshallah 2026 aduka maswali marhaba nanji abonge wakati huu kabla ya hedwa natukaribisha Manyasi Abderrahman Abana wikao wei raia shawachau yuwaneze bwana za kisiasa miongoni wangu wikao wahimi aujindisha bwana zinu usonima fundi Seda Hassan Manyasi Abana tafambal Nishukuru imefanya lugha ya Kifaransa mchosana ya pino wakati wa kuli inshallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mesdames et messieurs, les jeunes, les hommes politiques, les résistants de la société civile, le 50e anniversaire de l'indépendance des Comores est l'occasion de faire le bilan de la situation de notre pays. Il s'agit en premier lieu de rendre hommage aux pionniers de la lutte de domination, de la lutte contre la domination coloniale du début des années 60. La diaspora des Comoriens de Zanzibar, qui ont créé le Molinaco et les nationalistes qui ont tenté de former en écho le Parti socialiste des Comores, PASOCO, puis le Parti socialiste pour la libération des Comores, qui par la suite a été transformé en Molinaco, mouvement de libération nationale des Comores, siégé à Dar es Salaam, en Tanzanie, d'où il diffusait ses émissions d'éveil de la conscience nationale des Comores et puis chercher à s'implanter dans le pays et à continuer le travail de sensibilisation qui a permis de mobiliser les gens pour pouvoir réclamer l'indépendance de notre pays. Dans cet ordre d'idées, il convient d'évoquer le rôle donc des PASOCO des années 70 qui, poussé par l'élan de la grève des lycéens de février-mars 1968, va populariser dans les 4 îles l'aspiration d'indépendance à travers le slogan Gololalawe. Nous constatons que notre ancienne puissance coloniale, par la suite, en faisant le bilan des coups d'État et des présidents qui ont été assassinés. Ces éliminations physiques ont commencé à l'initiale avant même l'indépendance de notre pays, ce qui est un cas particulier en Afrique. Et mesdames et messieurs, je vous annonce aujourd'hui, si vous ne le savez pas, que Marhem, président Saïd Mohamed Cheikh, le président du territoire d'Outre-mer, Tom, n'est pas mort d'une mort naturelle, mais les faits maintenant, il y a des faits qui nous montrent que Marhem Saïd Mohamed Cheikh a été empoisonné. Il y a plusieurs indices. Je vais être bref pour ne pas vous attarder. À la veille de sa maladie, son cuisinier a été mis en congé. Il est tombé malade le soir, on l'a laissé traîner jusqu'au matin, le cas s'est aggravé. Et quand on l'a évacué à Antananarivo, il y a un fait qui est encore véridique. C'est un télégramme qui a été envoyé
envoyé à son directeur de cabinet, Coursol, et dans le télégramme, le précisait que le président est paralysé à la partie basse de son corps. Il peut être sauvé. Écoutez bien ce qui suit. Est-ce une bonne chose pour les Comores? Point d'interrogation. C'est-à-dire, entendez par là, est-ce une bonne chose pour les intérêts français aux Comores? Mais on peut en plus de ça, nous avons appris par sa famille qu'il y a un cousin qui est allé lui rendre visite à l'hôpital. Le président Seyd Mameshek l'a tenu la main comme ça. Vous vous imaginez un malade, quelqu'un qui l'a rendu visite pendant 1 ou 2 heures veut partir, et le président l'attrape la main pour lui dire, en gros, restez. C'est signe qu'il ne se sentait pas en sécurité. Mais pourquoi vous allez me poser la question, quel était l'intérêt d'éliminer l'ancien président Seyd Mameshek? Nous avons encore la réponse par Groussol. La famille de Seyd Mameshek est allée rendre visite à son ancien directeur de cabinet. Qu'est-ce qu'il a dit à sa famille? Je disais à plusieurs reprises à votre père qu'il ne fallait pas parler, et qu'il fallait qu'il, en tout cas, arrête de parler. Ça veut dire que Seyd Mameshek ne devrait pas réclamer beaucoup de choses. Donc c'est ce qui lui a valu donc d'être éliminé. Bon, je passe. Vous savez bien que l'ancien président Ali Swali a été assassiné par Bokdena. L'ancien président Ahmed Abdallah aussi a été assassiné par Bokdena. Et j'aimerais, sans m'attarder là-dessus, vous dire que entre nous les Comoriens, ne nous lançons pas dans des polémiques entre Ali Swali, Ahmed Abdallah, quel était le meilleur, quel était le méchant, quel était qui c'est qui a assassiné l'autre et qui c'est qui. Ça, ce sont des manœuvres pour nous diviser, nous, entre Comoriens. Surtout que dans les réseaux sociaux, vous avez remarqué, il y a un certain nombre, particulièrement d'origine azouanaise, qui disent du bien d'Ahmed Abdallah et qui, en fin de compte, en gros, le défendent. D'autres, par exemple, qui disent du bien d'Ali Swali en général, et puis ce débat qui émane que Ali Swali a libéré Ahmed Abdallah, puis Ahmed Abdallah est venu, il a assassiné. Il faut éviter ce genre de débat parce que c'est le débat qui nous divise. Vous savez, en Afrique, on essaie de monter, par exemple, les tribus, et nous, comme on est des îles, on essaie de nous manipuler entre les îles. Mais un constat, qui c'est qui a tiré sur Ali Swali, c'est Bokdena. Qui c'est qui a tiré sur Ahmed Abdallah, c'est toujours le même mercenaire, Bokdena. Il faut qu'on sache ça, un colonne et ne rentrons pas dans des divisions entre nous. Et un constat, Ali Swali, il n'avait pas caché, il n'y avait pas de relation diplomatique avec la France. Il dénonçait la France et il est mort de quoi? De 2 ou 3 balles dans le dos. Et Ahmed Abdallah, en reprenant Ahmed Abdallah, c'est lui qui a élaboré des relations diplomatiques de coopération. Oui, voilà, revenons à Ahmed Abdallah qui avait eu une coopération avec la France. Et comment est mort Ahmed Abdallah? Ahmed Abdallah est mort torturé. Il a été torturé, on lui a même coupé les orteils. Donc là, c'est pour dire que entre nous, quelqu'un qui revendique son pays et qu'on lui tue, enfin en tout cas il est mort subitement, et quelqu'un, par exemple, qui a été en bonne collaboration avec la France et qu'il subit une mort, en tout cas, plus tragique, puisque torturé avant, plus, en tout cas, inhumaine, puisqu'on lui a coupé les orteils, donc il faut tirer ses leçons. Et donc la situation actuelle, chers compatriotes, se caractérise dans la partie indépendante par la domination, en tout cas d'un dictateur corrompu qui a pactisé donc
avec notre ancienne puissance coloniale. Il est à la tête de l'État, d'un régime en tout cas, et c'est là pourquoi on a insisté qu'aujourd'hui, nous sommes en deuil parce que nous avons pris notre indépendance, mais nous sommes dans une situation néocoloniale. Et donc le gouvernement, par le mensonge et la brutalité, la clique dirigeante d'Azali Assoumani se livre dans le pillage systématique des ressources du pays, avec comme résultat la vie chère, le chaos, règne de débrouillardise, la ruine de l'économie sous les effets conjugués du manque d'énergie. En tout cas, bon, nous sommes dans une période où quand même il s'avère que voilà, le pays tombe d'ici bas. Et je voulais vous rappeler que Azali Assoumani, c'est le président qui a passé plus de temps au pouvoir, 15 ans à lui seul. C'est-à-dire sur les 50 ans, il a passé presque 25%, 30%. Et cette période, c'est une période où il tue, achetez les livres, vous allez voir la liste des morts, il emprisonne et il y a des exilés parmi la plupart des hommes politiques. Avant de conclure, je voulais juste vous dire un petit bilan. Avant 1975, on avait un commissaire de la République. La France contrôlait tout. Mais aujourd'hui, le bilan, c'est quoi? La France toujours contrôle notre mer, notre air, nos ressources, contrôle même la politique, en tout cas d'affaires étrangères d'Azali. Et maintenant, il y a l'Union européenne qui vient piller nos poissons, je vous dis, 6 000 tonnes pour un petit pays pauvre, 6 000 tonnes de poissons. Avant, ils payaient 600 000 euros, l'équivalent presque d'un trimestre. Maintenant, comme Azali Assoumani volait les 600 000 euros, on ne gagne rien, l'Union européenne pille notre poisson. Et en tout cas, nous sommes dans une période où l'aéroport est confié à la mafia de Dubaï, où tout le port est confié à Bolero, le port de, en tout cas, le pays est vendu, nous sommes dans un système pire qu'à la colonisation. C'est pourquoi nous vous demandons qu'aujourd'hui c'est un jour de paix, on ne peut pas sortir cela sans évacuer Azali Assoumani avec son système néocolonial. Dakar, wakati wanatopara kundi yake ya kalima la misho ya pale kwa watu karibu kundi sada black karibu watu karibu uje toe kalima utimizize hedwa na uremete wajau ezizina madana mnavekao kuzi tamani ili uremete wamekao wa tamani na wamekao waban na dezawat wekao ye jurif armoy zembana zinu haini déplacement rendao suka sina eno sabaha okana wede mzee arenjizi bomahoni na jopara mzawatu mzee bembela yaje yarenge isiyo shahaye ajopara wajau manyasi mameta elami wekao hadunguze fikra zinu pamoja na fundi na sina muda mshashi shahe jitihadi yahe ne shughuli fahe ndio manga sina muda wa maharazi kufanya hazi wazima. Marhaba menchi marhaba wajau fundi atamani yaremete wajau yarengezio zinu yaziremete wajau aruma wambwekao wajitolea nyumba na inu mtuambele kalima wae na demanyasi Fahardin na demanyasi Abdallah Abdulhasan agwa amniko fundi ile kalima autumizi yawe ya tibahi ya onese edwa ili kufunguha na tasamaha homlepo wa journée leo. Marhaba. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nalikujulisha wewe manyanyasi Fahardin vanu na uoga ikifati hajoka hito wabanu alijoka hito wabanu rikauja ritangane miyo bazima rikendri
rizima rijawasilisha zemba na zilvani abwe yabo inguzo ya hemba na inu kejeto jabanu ikekarimunika esuzeni ya haye imani ya sifa hizi Gawanza weshio shinu lima ushazilishe Abdu Hassan Ubabani wa Joka Ngeye Kawahe Kajasi ya mkubuta na Tanganya Ozima Wahena Mkomor Utokange Bahanu Aramdu wa siasa Aramdu fundi wa dini Aramdu mzee wa kimila nasi Hema shababi Hawaume hawashe wakati wa Tanganya Eniyo rikebazima Rijo uhunu wanako Umrimui hunu wakati ucha Keja lazimu Rikehule na hule Sheka ulazimu rikebazima Na uhusiona yesi wa siasa Walweba rikawe maudu Nuwarudia nzola hawa rume Wanidoeleze mamlaka zinu Warengeza mazahao Wazike harumatiru wara Zike hawa zitoke Jeni tanganye miyo Riwaneze mbana Rilazeye mbevo tirangu ritinze Engeni mbajari ngeshepa shahara Abuge yabu Ifati harakaze ritoban leo Waisilamu watukufu Zawangwa zama Rikamu jabanu leo duzu Vie Litanganyia banu kiwatwania Nuwandu wa jabanu nganu wa shukuri yao Haukaya Wala tamvuzinji wa mjobanu Wala tamali zinji wa mjobanu Shako kwa jalata Chizo wapata Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala Ya jaja walive mauti Aya nzima Yoni johiswa maranu Ilira khatimishele Tengwelinu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala Maukaya Innamal mu'minun Na mwishe aya yono Joka ulazimu tidoro nguwa babari timiziyo Na mketi litimiza kalabaraka Nuri parajeri shie Shakarija parajeri meridispite Enulo nafikira Risari hansi karne Enulo nafikira ya jiprezante Ya jaya zihe Rifanye discussion Rijohindo arma Poembeji na mnazamu wabari Abgena mketi litimize dua Rija uliberoa Nuba walemewa Na unusi usiku wa ulemewa Shaunu usiku wa jitihadi Umjipone unatola banu Aya nzima gani Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala mbakaya akausifu wa umini mbakaya innamal mu'minuna hakika wa umini wa kweli ngariumbao ikenda sira unjili ya bani inshallah alladhina yu'minuna billah duwandu wa aminu Mwenyezi Mungu imani tona shaka wa rasulihi wa aminu mtume wahe vatina shaka nwende saramba la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah ibada imaniyo thumma lam yartabu kwa jati ya shakanizo wahanda kangwa amino Mwenyezi Mungu ngwa aminiyo na mtume sallallahu alayhi wasallam ye imaniyo tosha yoke tosho sha imani zitendwa bahamba ukaya wajahadu bi amwalihim wahimi wafanya mbwana heze mali za hao maana Mwenyezi Mungu atendeze malindi kabati zenda wopatsina mali wa anfusihim nezena fusamoza hao abugerka umparani bana jiritoze mali za hatu Mwenyezi Mungu yaramba rizitowe ritoze nafsamoza hatu rende fidi ya heti ila eshelewa wana watu wajoma udu neze generations jao watijore maburarema ishonde shari tanganya banu uharana lawe uhanduza mharaka wende tanga nazi kauti mwe maharo rihimeri wane haushujai ritoze maliza hatu haruma aya ndoji na Mwenyezi Mungu tihulu no wandoa amini zemaliza hao nezena samoza hao kawa himi wazitoa wafanya jihadi na inu jihadi ho libere yensi haukahate dini ketu dofanyi wa wensi itiyo chau abungenge lazimori kenansi
ngeidini chofanyiwa rikena dunia ngeidini chofanyiwa abgena rensi mtsambaliano banga monovora tsambaliana zendogoka zitujwa henda shange lazimuri tsanganyie shariti tsanganyie ziungozi mnogo jau auke Qur'ani kaurijua na sharishatu yamba ukaya swalesi wa Komori hamba tahasabuhum jamia weuona wamjiliana ye dunia yo harmae malamano zikahunjiliana wenje zavira ilirjwa hunde tarikhi shawale ezaduga bala wa kulubuhum shatta shenni mrakana mnefusiho horohniha zonde za rejeze bwana dingoni ratukari waswili abaga fatiha rakaito abanleo naribalie miyo jerisanganye banu zirandevura zirangomnasha mbroni ula hedma dhamana wajaba wonsi pia ngarijoho nao hamzima ripange embwana yinu rifungele pake bazima rijuse bazima rijwa wasili inshallah taala na niya mjokaya asmana azali nembaye zia malfetri ya heila ulauzi wa bwibwi la tanze marande wamroto sekomu hono jawloto randuha shao harawa hatu no mtambalianu hatu ngwendo yerenga mvu abuge yabo wodo wasuya raka ujarmuseni banu ngari jo parana wajoka ujapari rije wajoka usamarise yirisihe wajoka hinda jaboko msafarunu risarifanye turu harma miji minji risare halsi emishinzi ya wanadamu ya lazimu rikeva zima rifanye mbana yinu ukensi ya hatu insi ya mru uwe tabi hao ngari tabi hao uwe kozao ngari kozao maudu yelekelea inshallah taala ngari jojiviwa sonte pia. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين اللهم صل على سيدنا محمد في الآخرين اللهم صل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين اللهم ارحم آباءنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأعمامنا وعماتنا وأخوالنا وخالاتنا وقراباتنا وذوي الحقوق علينا ومعلمين الخير ومن أوصانا بالدعاء ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. Mwenyezi Mungu mtukufu warandiha zimbingu wahalafu shebele shansi wajitosha warmofomi wao ngari uombao heze mvuza hao nutukufu hao ulibere komori yatu haraka wito harmweme no hema fujari ulibero waloho pirizo wafungwa bure urehemo waralo hitwa wafabure uri nikenzia banu haraka rizingare famia malfeterinu rijeri hukumu inshallah taala haraka Mwenyezi Mungu anikoshinzi Mwenyezi Mungu anikoshinzi Mwenyezi Mungu anikoshinzi ala inna nasrullahi qarib ala inna nasrullahi qarib ala inna nasrullahi qarib وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. العصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات